Ke na le bothata le ngwana wa makhelwane re kena kereke kaofela. So mme wa hao ilang ntse ya nna ke motho kenang kereke ba re ke mo nke ngwana hae ke ne ke mo tsamaisa mo isa kerekeng then re tsamaya re ya kerekeng ke nka Bonolo a re fitla kerekeng so Bonolo ke be ke mmontsha motho wa ka ko kerekeng ke re okay so mare ka rena le ntho ke belailang Unethu umfundisi ushadile. Ushadile umfundisi nomfazi wakhe samazi esontweni. Uyazi ukuthi benzani nomfundisi. yo ibile ke iPhone ke yone ya tšhelete tsa rena tsa dikoleke tse Yini ebhlungu? Hayi. Mana. Bocanga uthi special. Uzokushada nawe akuthathi serious. The way ungene ngakhona is the way uzophuma ngakhona. Ngikusukumele. Awusokoma so. Uyangibona ukuthi nginjani. Uyangibona. Uyangibona. angithi ubuza Uyangibona. Ama appetito. Sawubona my sister. dumela ke nami ngiyaphila Sanibona lapha emakhaya ukuthi sanda kusijoyina iyo le invasion of privacy nelazo udaba. Yenza mangeno RMS Ngwenya. Hit that subscribe button. Maloku nginikhumbuza njalo. Useswami lana kunendaba sisela nayo ngicela usibeke. nginenkinga ke na le bothata le ngwana wa makhelwane re kena kereke kaofela. So mme wa hao ilang ntse ya nna ke motho kenang kereke ba re ke mo nke ngwana hae ke ne ke mo tsamaisa mo isa kerekeng so ka fitla ka mo jwetsa ke re wetse keng Bonolo mme ha o kopile hore ke ne ke tsamaya le yona ha di kerekeng ya then re tsamaya re ya kerekeng ke nka Bonolo a re fitla kerekeng so Bonolo ke be ke mmontsha motho wa ka ko kerekeng ke re ke ntate Peter ke o ke kereka le yena ke ntate ke dula le nako ntlong. Okay, so mare ka rena le ntho ke belailang. Okay. Between Bonolo le Ntate Peter. le Pastor Peter. Pastor. Pastor. Hayibo. Hey bana. Inkulu ke indaba. Ma umfundisi lona have you asked him ukuthi No, mfundisi ha ke mmotsa hore like ba etsa di Bible study. aw So ke re like le bosigo tota. Like ka phone. Obafonelana. Ara hene ke ka mo hopotsa. Mana bafonelana ube ukhona nawo unomfundisi or No, akere nako nka mmotsa hore baba mfundisi bakhuluma nobani ara hayi ke sister Bonolo. Ke re no yana wa ye bosigo di bero tsa mo kerekeng ke Sunday mos. Not during the week. Bonolo yena. Bonolo ha ke re ka mmotsa ha nka swetse yalo o sentse wa ki. Wa phia so ne ke batla hore ha ke mo le nthuseng ka taba e. Ya imcala indaba yakho. Ya hayi ngiyabona mawukuthi ngempela konta ka busy ngayo. Sombamba bese outside ngale rasta we-IT. Uzowaphatha amafoni avule ne. Okay. Then mase wavulile upresident back then you have a chance ukuthi ungene ngibeka ama message ukuthi ngabafonelana or bakhuluma. Roitala. Okay. Yeah. Already. Ke ready. Ke batla go bua le ena. Find out. Hai. Ready. Okay. It's a same business for them. Okay. Hawu usinza kile Ke teng wena? ke teng. Whatsalang? Qala siyakwamukela ku-show yethu i-Sisterhood. Usenamukela nani lapha emakhaya mawukuthi usanda kusijoyina. Lalela. You don't want to miss out. So menza sure ukuthi uyasubscribe lapho ke. Yeah. Naba usisumntakwena nosibhalela incwadi ethi kunosisi wakhe akazwana naye lana aba close kakhulu naye amthandayo. So uyamazi usisi? Yebo ngiyamazi. Cha ngiyajabula mina sana nje. Cha nje just this is a show to celebrate the sisterhood ngebond nokuzwana kwabantu yabo. Okay. So ngicela nje nisitshele ukuthi how did you guys meet? How's your relationship been like? Yabo nahlangana kuphi? Okay, usisi mntana kamakhelwane wami. Oh. Siyazwana kahle nje. It's a sisterhood kumnandi. There's nothing wrong. We go to the same church. Kumnandi nje. Oh. Nahlangana ukuthi ngomakhelwane nahlangana. Yes, umama yakhe wacela ukuthi
umama wacela umamakhe ukuthi ahambe nami ngesontweni ngoba hayi shem bengihlupha endlini. Oh, problem child. Yes, hayi bengihlupha. Eh. Ngahamba naye isonto kwaba mnandi nje. Yeah. Ngizwa ukuthi bewuhlupha, usahlupha manje. Hayi angisahluphi sengight. Is it? No, siyambonga ma-old lady. Siyambonga ma-old lady. How long have you guys known each other? I think it's 6 years now. 6 years. Yes. Ha! Wow. Yeah, cha senazanile impela. Okay, yabona masikhuluma kumnandi nje ngithanda singaphazamiseki yabo. So what we usually do is siyacela nesiboleka amafonini. Bese gumbi lapha yani igumbi nyana sobeka kulo safe. Sibalekela ukuthi angasiphazamisi because uma SSAthini nama technical glitches anokwenzakala yabo. Alright amafoni ngithi hayibo. No, ifona indawo ikhona ithi sonke silapha. So sibeka nje endaweni safe lapha yana bese siqedile then amafoni engathola back. Yabo just the interviews okhona ukuflow kamnandi because into engenzakala ngaso delete yonke le footage because senza. Mase nifuna amafoni kanti zizeleni la. Hayi akunalo. Sengiyadideka ke manje. Hayi lento siwabeka endaweni esafe is for ukuthi interview ihambe kahle yabo. Okay, akunankinga yini. Anokuphazamisa. Rasta nje yami. Sondele ngapha. Nakho. Azwe. Yes, strong. Bengisasitshela ukuthi hayi 6 years later. Ibond isase strong to let Norenyalwa. Ithini? Hayi asili ibond iqinile. Qinile. Iqinile ibond. Yeah. Sengimthatha njengosisi wami omdala nje. Okay, ngiyasanda seswami udlelwane bakho nosisi lona ungathi nje over the 6 years ngabo. Ha, bona boteng. Boteng sisterhood. Mina nokuna right mare ona le ntse e one fela e ke sa irating a etsa. Oh. Konto ngayithana. Oh, ha ke mmotsa yone wa phika. Yeah. Dinde. Bona le kopo botsa. Awusenza. Wa wena le pastor le phone la bosiu. Awusenza ke bona re bua ka ntwe. Kunini sikhuluma ngalento. Hawu mare. Umfundisi ngithi wasesontweni. Umfundisi. Yeah. Le bosiu ba Uyangikhansela efonini, there's nothing happening. Hawu batho. Wena ubuqonga ukuthi kwenzakalani? No man. Bosiu. Yeah. Thola ukuthi nginenkinga ngiyamdinga efonini. There's nothing senzani nomfundisi. So ake go botsa ntwe wena ne ke sa go tsa ke go isa kerekeng then dinkinga tsa go ntla di solve jwang. Angithi it was a solution. Angithi umama amcela ukuthi wena uhambe nami esontweni kuze ngizoba right nami ngifane nawe ngithi manje kuphi inkinga lapho Inkinga gore wa go fonela monna ka bosiu. Monna hawu kusukela nini kwindoda yakho Hawu. From khale ngeke. awazi ukuthi unomfazi Umfazi ura yang kareke nna mfazi wa hae ke le one. Wena unomfazi wakhe ofeng. una le msadi wa hae Bonolo gore o etsa ka mabomo he. ke tsa ka bomo jwang Taba lona e se etsa bo counseling he. ke counseling. So that's why I'm surprised ukuthi ungilethe la uzongibuza umfundisi onomfazi wakhe. Ungibizele la uzongiquestiona ngendoda omunye umfazi. Ngiyadideka nje manje. So umfundisi lona just ukungena nje. Unethu umfundisi ushadile. Ushadile umfundisi nomfazi wakhe samazi esontweni. Oh, again usisi. Na. Uyazi ukuthi wenzani nomfundisi. Oh. Oh, ake go botsa ntwe one ha ile gore mfundisi o shatile o nomfazi so wena o batla go ketsa. Wena umetsa ngimfazi waye. Ha ke itse mfundisi Wena wazi ugane ukuthi nomfazi wakhe. Wena wazi ukuthi unomfazi. No, o ne ana le mfazi. So nna ke mosadi wa hae no yana. Heba. O dula le nna ko ntlong. Ane ke ntse o itse bang bonolo. O se etsa jwalo. Wena ungene wazi ukuthi unomfazi ngithi. Nna le wena story sa rona ha se tshwane. So wena wa nketsisa ya no o ntsela motho. Wena ha khona yetsa umthomo yini enza ukuthi wena mayenziwa uzwe ngathi kubhlungu. Heba. Yini ebhlungu? Hayi. Mana. Bocanga ukuthi special uzokushada nawe akuthatha serious. The way ungene ngakhona is the way uzophuma ngakhona. How? Heba so. Yeah. Hawuna ntweki yezang ndimfundisi. I'm just surprised ukuthi ungiletha la uzongibuza ngendoda omunye umfazi nani ekubeni you know ukuthi I went to church because of you. Ngiyothola usizo nami. Ke bona tabe ya hore me ha hore wa hlopha shame. Ngihlupha ngani? Ke matse hore no mo ikela le one boyfriend ya hae yo. Unobufakazi. Ke ha re tle bene ra bo bona he.
uzobona kubufakazi. ke batla o bona ntho e le founelana ne yone di-WhatsApp tseo di-counselance tsa lona tseo Yabona makusenje. Ntlo bona. Ake siyehlise lento le. Rasta nje yami. Awuzweke. Ngicela ifoni yami. Plata la. Awubambe lena qala. Hayi ngifuna ifoni yami. Ngicela ifoni yami kwenzakalani manje? Imangitshela kwenzakalani. Enzakalayo lana sisiwami yabo. Angifuni ukuze makathatha ifoni yakhe ngithatha ifoni yo yami. ebile ke iPhone ke yone ya tšhelete tsa rona tsa dipoleketse ake Ngicela ukuhamba mina ngicela ifoni yami. Ngicela ifoni yami. Relax. Ngenzana ngamafoni wethu. Mangichaze kwenza. Angiyifuni mina ifoni yakhe. ukuthi kuboshebe lebella mo bona ebile ba sendana le madi bona Yabona. Mama in. Ngicela ifoni yami. bona dilo tseo di etsang bonolo bona dilo tseo di etsang o bore wena mfundisi di-what ke tsone di-counseleng tse di buang ka tsona tse bona ebile mo sendela le dinepe tsa mapona-pona Hawu. Bathong. bonolo Angithi uyahluleka. Uyahluleka ngithi. hawu Mama ngisho bowuthi ayenze kanjani? he bathong Angithi uyamncisha. Ngikhona mina. Uyangibona ngikhona. Wayibonolo. wena Uyangibona. So lento bowuyifuna sewuyitholile and then what? Ngiyabuza and then what? Ha. Bese kwenzakalani? Bese kuba njani? anele Bese mewa wena umsebenzi wakho lokuthi uzoxabanisa abantu kanje. ha xabanisa ke ke batla ntho eno o e gana ke e tle go bonwa ke batho And then what? Wetsaleng? o etsa leng ke go ntshetse maaka le mme wa o tle ba o shebile gore o le menemene le mme wa o tle ba ntse o shebile gore o le menemene o nkela batho banna Wena umthathe komunye umfazi. Manje seku-wrong mina mangimthatha. ane o itse we ake mo correcte mo ga ke mo thatsa ko monye mfazi Ungena wazi undisi o ne a ntse a sena mosadi ba hlalane bona le wena kudala usonta laphaya. gale ke Dala usonta laphaya. gale ke sonta mo Exactly. so next So uyamazi umfazi wakhe ujole naye uwazi umfazi wakhe. Umfazi wakhe bekuma mfundisi esontweni wamthatha. Angithi so manje yini inkinga makungena mina? hawu Indoda iyashekwa sisi. Hawu. Mangabe nenkinga ngalokho hamba. Angiyindawo. Ha. So lento ngilethele yona la udoti angikuzwa nje. So ngithile ke ngihlazile. utlotuka So ngihlazile and then wathi uzotholani? utlotuka kere ke ngone lo tla o sta tlo le beya sheno Elakho lela sonto. Bawuphi malaki you? a ke na taba go Ucontribute boitsa in. Ucontribute in. wena o entseng kare ke go tseile kwa wena o tlhopa mmago NaseBhayibhelini sisonto sonke uyazi ukuthi bathi a man will have 7 wives. Hawu. Uyayazi leyo nto. le wena o mo ne palo ya 7 ewa Kahle nje. wetsa ka mabomo ne Angenzanga babona. Wenza ka mabomo. Uthando ngiyamthanda manje mina ngizenzeli. Angithi Uyamthanda? ngiyamthanda. Yeah. animfundisa sakhawo Wena intanga yakho bowungitshela la bebeyakunika imali ngakhona ukupha kamnandi. so Nami ngiyazihalela lezo zinto. uyazi blenda yana wena wamutuza yana Ufuna bakuphe. Angithi bowungitshela bowungihalisele kumele ngenzeni? bengawuhalisele ke go tlotlela fela gore wetsi namfundisa ntwe re jwa From today uzofuna ukuthi indaba zakho zama relationship nezasekamkeni ungaxoxeli amanye amantombazane. Ha. Bowungitshela Hawu, ukuthi nona. ngenzeni ungazongitshela ukuthi indoda yakho kukwenzani bothi ngenzeni. Uthi nami ngizicabanga in that situation angiyenza lezi zinto ezenzayo. o le ngwana le wena gore the day o Umntwana. ipatale motho o le gore o tla go Umntwana tlhokomela. ongangami. E seng o ntseele motho Umntwana ungangami. Unomuntu wakho ozakhele yena la emhlabeni. Batho ke ba modimo. Yeah. We are here to share. And nna ke na o rapela problem. maaka o itse ngwana ko wena Nna ke na o problem. rapela le wena. maaka Nna ke na sentse ke problem. go utlwa ka difelanyana tse tsa gago tseo gore wena ga wa loka sheng ga wa loka Akaloka. pastor kanti wa tseba gore o etsang le pastor As much as now Kanti wa boyazi tseba gore o etsang le ukuthi pastor? wenzani. Now boyazi kane ukuthi wa wenzani. tseba gore o etsang le pastor The way you came in is the way you came out ngisasho namanje. And I don't even regret. Ha. o tlo tuka I'm so next. ya re o tlo tuka ai go monate ka re no yena nnete yone o e bua Mana, mam, dadewethu lana uthi inkinga manje ukwamgabisela. Udlulisela neqatha la nonyeni umtshethi the way umfundisa kulokuzana lezi zinto ngomnandi ngazo. but like re tlo Umfundisi ungibhadelela irent. Yeah. Umfundisi ungenzela yonke into. Umfundisi kamereni bese mina ngawuthi angikhali. Ma usuyahalela. a ke nna ke go tlotlela es o le ngwana makhelwane es like Mangumntwana wawungitshela lezo ha ke o bona o le nnake so Mangumntwana o wawungitshela. wena o tla nkgata direthe mos Kuyenzeka. It's part of life. Angithi wena umsendeli.
nale phone le iPhone ngithengele umfundisi Hayi. imali yakhe ngicela ifoni yami sisi I never uyithola. imali yakhe I never and uyithola. angayidli khana ngizoyidla Aw. ngizosisa ukuyidla ngithi awazi ukuyidla Hayi re tla bona teng ge. awazi Re ukuyidla tla bona teng. so yidla Re tla bona teng. Wena phone e. indoda iyasha Ah. Umigcina gompieno. Today I never told you. hayi so Today soke is the last sibone day. soke Sabona sibone day. shem kodwa nje wena nje hlala wazi ukuthi angiyindawo Oh. I'm here to stay Oh, hayi. onenkinga uzohamba yena mina ngiyindawo nje Mana so into engizwa kahle uzokhuluma ngo-second wife lana futhi wena uthi Sithemba usimanje umfundisi khona lokadoba doba. amadoda ayafeba Hayi bo. amadoda ayafeba ayikho into esingayenza Ndoda ifeva yankari wena usetshisa mfundisi wena. ngiyamsejusa Eya. uyangibona ukuthi njani Solobile uyangibona ufuna ngize ngisukume ngikusukumele Awusokome sibona. uyangibona ukuthi nginjani uyangibona uyangibona Angithi ubuza uyangibona Unali ama-apetito Umfundisi ubone unkosikazi. ngigcwele ngunkosikazi Hawu. gcwalisa iphinifa nasesontweni yimi engibamba izinto phambili ngathi wena awusiyi girlfriend yakhe Oh, which ore mfundisi yena akawenza umsebenzi wakhe nasesontweni Awu. into ayaziyo ukuhamba yohlala lapha esipotini ngabo sodli ayophuza utshwala Hawu. bese Sunday uyangena esontweni umamfundisi so kanjani ngiyabuza ke ufuna umfazi oqotho ngimfundisi ka Sunday. Imafundisi ka Sunday. Yabani kanjani? So kali weekend phakathi neviki Kanjani manje? uyabona ukuthi usiholela manga Hake holela manga. Wena hola manga wena. sisiwe indoda ifikile kuwe wayichaza yakuthatha uzimoshela akwazanga ukuziphatha njengomfazi Oh wena yana wena umfazi wena wishebile. ngiyekele nami ngenza into yami Umfazi wena wishebile umfazi wena. yena anginandaba ukuthi wena uyabona ukuthi umfazi as long yena abona umfazi kimi Akini wena bofazi ba Uzola- ke uzoshada body ya hawo ya di appetito eyo. nengqondo Ibilo wena ugcwalisa liphinifa. yeah kanti indoda emele ifunele Kumele abonakala. Wenza baBhayibheli wena man. Lifoko la Bhayibheli walitsiba wena. if nekisalatsibi kube afunani kimi uyahluleka vuma kwakho ukuthi uyahluleka Akithuleka awusi. futhi mina ngicela ukuhamba Mana futhi sisi ungakahambi nje. Asikhulume indaba kaMfundisi uPhethu la. So uyayivuma manje ukuthi uphakathi wena. umphakathi angiyindawo Awusa. So wena unzophika nakweyo. ngoba bengi-respecta Unrespect. bengisaba bekuyihlazo bengithi ngizokutshela ngesikhathi sami manje songilethela la emakemereni uthi kube njani Wayiphahlaza vele. Kese besikhathini kitlosamela siyo. uyangihlaza Kese besikhathini kitlosamela untshela uyangihlaza ngesikhathi sami mangiza ukuthi mina ngathi ukuthi ngakutshela Hayi bonolo unswabisitse. Bonolo unswabisitse. Unswabisitse bonolo. yabona kulokhu-ke ngoba nje ungilethe la angisayindawo bengithi ngiyamyeka ngisamyeka Tlabana teng. ngiyafana ngusongidambalazi Re tlabana teng. ya sohlala sobabili futhi mina Re tlabana teng gore ha ile nna le wena ke mama mfundisi ge. Umfundisi mama ithini ingxoxo yakho naye? Ikathembisa wena esadeni lakho noma? kuyathembisa futhi nje uze uhambise incwadi yamalobolo Awu. Hawu. Hayibo. Hawu. What make you do this ampotsa dilo tse? Amalobo wazela angithi bekuyimfihlo zethu Oh. Taba isuru wena no hlopa. Taba kore wena mma gona ba tla re o thuba la palane. eyi ungamfaki nje umama mle Ke a botsa botsa a ke Ungamfaki nje mma umama kena mle. ngabe ke sa go tsebane se ka yena ke. manje sisi ake sikhuluma ulethe la uzongihlaza for indoda and then what bese kwenzakaleni Ke batla nnete. okay naliqiniso uthi yebo ngiyatshola noPeter and then Hayi bonolo tlo tuka wethi. askis Ke gore ke go tshepile mo gare ga bana ba botlhe ba re dulang go gone mo strateng sa rona. E be na wena. sho ukuthi sorry ke kodwa siswami uyabona kule ndaba leni nje uPeter yena. Into yakhe mesihambise imalobolo ngalena shuga hlahluku udlala ngawo kahle. Ai re tlabe re utla ke o itlamela ditori fela motho wa tsema. Awumthembi lento ayisho. Nna ke motshepi. Ela ka mma ga na re wa tlhopa ke a bona le ke hayi le uzokholwa ngokubona-ke Oh ke tla bona teng ge. Nna le wena re tla bona gore ha ile nna le wena ke mang e tla nna. and futhi noma ungakasi indoda izokhetha lo amfunayo ya Le no go tshepisa maka o itse go botse so seng. njengawe akuthengisa ma ngithi nawe ukuze ujole naye bayakuthengisa Oh ha re tla bona teng bonolo. Ha re tla bona teng. hayi kunankinga Re tla bona teng gore ha ile nna le wena ke mang e tlo go nna matšha o ke ge.
re tla bona teng So now awuhambi nawe wawo. a ele nna ke tsamaye mo le motse o le ke wagile ka thata ole ke tle go ntshiwe ke ngwana o Yeah. mmago ebile a ntse a re wa sokodisa Yeah. nna ke motse a ke mo isa kerekeng no yana o right Eh. kana le sitaparapara a gala banta go gotlhe mo Yeah. a sa robale le ko matlong uyangichaza ngokuthi bekayisitshaparapha wena uyiso manje no wonder aze kimi hawu Hawu. uyiso manje hawu Hayi. angithi uyahamba uhlala lena kasole emathevenini Ha. uphuza nabafana abancane uthi bamthathe kanjani umfundisi hawu uthi bamthathe kanjani umfundisi ntho ena etsala once unefunzi. so now re ke ntho ya yona molebe leyo once into eyenzakala yi-1 gay one yeah umhlaziyi so kumele ayenzeni Yo. Hayi yabona makunje uqhuthe maningi phela khosofetse ke no yena angiyindawo khosofetse ne so right mara wa bana o le monna o le ke so right wane ke so right so tuka ke right Ai, mpuditse nako uzoba right. maaka nako e telele Kuyenzeka, kusempilweni le la. tla bona teng ke re ke gona ga ise ko gatang teng mme ke go bolele oh hayi so o tla wena le mamang wa gago le tla angithi fela unama-shares teng. wena okay hayi so bona khona tla bona teng ge so bona wena o tla gcwalisa sebonetse sa gago ka diphinifa kwa Anga- isa ko kerekeng yini into embi kangaka ukuthi mina ngithola uthando esontweni ngazitholela uthando nje so ngabe into engaka ukuthi ngakho sengiyathandiwa o serious wathandiwa or wena wena o thanda mfundisi ke matse ba Hey. ifi Nakho. bekuyimi othanda umfundisi bengeke aphendula amakholo wami eduze kwakho Yo. 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 sozoqina Hey. noma ngangiletha la uzorasi uzenzani umfundisi yazi ukuthi sinabani re tla bona teng ge futhi mina anginaso lesikhathi salento yenzala re tla bona teng gore ga e le nna le wena ke maitlo go nna mrs chao ke ge oh gijimisa ukushada so late akere shame wena o setse dincwadi tsa malobolo di tsamaile di le Ah. galona re tla bona teng ge yashe kusegoli la o tla di droisa fela tsone dikgomo tseo tse di isiwang ko galona tseo Okay. o tla di bona teng ala mo one boxeng yang komase okay so ngilethile di ya fitlha ko ganyena ngikhulumile ukuthi ngitshala naye wena o stratmate wena Oh, wena o alright. stratmate Yeah. Ma. That's Go why ashada stratmate. mina. Wena umfazi oqotho wa go Wahamba ra ama-tavern. bone bomfundisi ba le ka jona nama-penteni ke se ke re nna mo go nna ke ngesandla non ngifuna stop ukuba uma mfundisi hayi nna mo go nna ke Yeah. non stop Kanjani? Hey. hayi bo sathe serious Hey. Hayi yabona ngathi ziuqhuthe maneke lana umama ngapha ukuthi akayindawo. Mama omusha naye uthi cha sengifike ekhaya ngisayindawo ngihleli. Mfundisi ugile imanga ngapha uthi busy nabo bo2 kodwa futhi manje kalobo akashadanga nabo kodwa ngapha ilobo lihambile ngapha. Amathemba ukuthi yeza akho. hayiyo ntho yamalobola ahambile Uyayalo mama ngapha cha akunamalobola asazi kwaqomba manje. akuna malobola nikusahambile Yabona zilima zitsheni ngempela manje ubabuphethu lapho ngathi siyakudinga ngapha uzosicacisela ukuthi kahle kahle umekuphi nabo mama manje bakwebhana amakhelane labantu lapho yeah ngicela ifoni yami ke batle osi ngicela ifoni yami ga ke batle ngicela ifoni yami ona founu ne ya madi ya monna me vele yiyo lento yaziyo ya imali zamadoda ya madi ya monna ka founu ngicela ifoni yami mama nna ka nako e ga futhi angithi wena ya wothi madi ya bitsa ngicela ifoni yami ngihambe ngicela umnikeze mama ifoni ngicela ifoni yami ngihambe undaba solo uyayigcina ifonu ungiletha lana it won't change anything angiyindawo hey go tse nomoro tsa monna ka wena mo please yeah ya go kopa a o batla nna le wena re utlwane senandaba nje nothando lwakho ukuthi ando uyangifuna nginandaba kude maneke zindala zombili sifikile-ke thina nezama urasta we-IT laphana saveze kumele vele uyavuma sistema sichama phakathi inside nangisahambe re tla bona teng gore wa hamba gore kanjani bathi bazoyilungisa nawo abamfundisi laphana ukuthi ithini into yekanoganga laphana ngoba ngentshela mina uma kuwukuthi usaganga sofika nawo kube sokhala zorganization la o ka ngala o tla di tshenekisa kwa ke re ke gone mo ke sa go batleng teng hey hayi ziyakhala madoda ke mo ke sa go batleng sizoyiqeda kwelandelayo sengihambe njengeshethi it has been yours truly handsome hankino Aramis Ungwenye umuntu imani bambulunyezi ngambili sizokhaya konina aka Mr Content yeah because nginiphakela sashisa le ndaba le ungakhohlwa ukulike usubscribe ushare yeah basta ngiyabuya jaya